Pemirsa kasus COVID-19 nasional kantos Plekutus Januari warsa kalih tali kalih likur saya nincap. Wilangan ipun mungguh bini ageng selami 3 bulan pungkuran utawi nepet ring tanggal kutus Oktober warsane lintang kantos langkungan penyuan kasus. Kantos ring tanggal Plekutus Januari warso kali tali kali likur, kuentenan pasien kena mesai ring kuentenan kasus anyar. Wilangan ipun kantos 564 diri. Indik pasien padem COVID-19 taler kauningin saya nincap, sayang ring rahina sedurung nyane kantos petang diri kasus. Anut ring data Kementerian Kesehatan Yinayang, pawawahan kasus COVID-19 wenten siu nanggu 360 kali diri. Dados nyane pasien sane sampun kena, wenten siada 6,5%. Raris pasien padem wenten sia diri sani ngawinang kumulatif ipun kantos langkungan 1 tali diri utawi 3,4%. Selami pandemi limbak daweg Maret warsa kali tali kali dase. Kuentenan pasien COVID-19 sane kanton kerawat kantos langkungan sia tali diri utawi 0,1%. Indik suspek wenten 5 tali 103 kali diri. Dia Dewi Bali Pos Muningayang.